umukiranutsi utagira inenge ishize mu cyimbo cyanjye. Twongeye kubyegereza cyane, dushima Imana kubw'uyu munsi, dushimira ubuyobozi bwa African Girls Hope Foundation hano mu Burundi, umushumba akaba n'umubyeyi wacu Pastor Gikwerere. Reka mbasabe tumukomere amashyi cyane, Imana imumugisha cyane. Ariko kandi turashimira n'abandi bose batari hano, nubwo Pastor aza kubashimira, ariko kandi turashimira n'ubuyobozi bwa African Girls Hope Foundation butari hano buri USA n'andi hantu hatandukanye, Dr. Grace Faraja na team yose abo bakorana. We appreciate and say thank you to everything that you are doing. Imana ibamugisha. Ya hanyuma tudatinze turashaka kwiyegereza umushumba Pastor abaje kugira icyo tubwiye. Reka tubasabe mu mukomera amashyi tumwiyegereza. Dani mukomera amashyi nawe. Esa himbazwe. Jewe nta majambo menshi mfite, ni kubabwira juste icyadukoranije hano, kuko moderateur avuye kubivuga Dani wadufashije gutanga amajambo. Nduhagaze hano ni Pastor Gikwerere Innocent, sanzwe ndi umushumba muri Gerzo des Âmes Paroisse Kanyosha, ariko kandi nije uhagarariye i African Girls Hope Foundation hano mu Burundi, ukurikirana bano bana mubona bari hano. Tangiye maze bino mwaka ugira kabiri. Mwaka wa mbere twari dufise abanyeshuri batatu, barimo Justine Niko, akabana Mwiseneza na Magaje mwiza mbitiranye nabo. Abo kari batatu nibo twari dufite muri uyu mwaka uheze, ariko kubera kuko Imana igira neza, uyu mwaka iza kutwongeraho abandi bantu batanu baje nyuma, barimo Pasi, barimo Kamuzindi Jolie, barimo nyina w'urugo na Eme na nyina w'umwana, batanu. Mwumva ko mbazi? Imana ishimwe. Rero kuba turi hano mbere yuko dutangira kuvuga icyo ari cyo igikorwa dukora, ntangiye mbaha kaze kimwe nuko Dani yababwiye. Pereye kubagize uyu muryango wacu, abanyeshuri hamwe natwe dukorana, timu ikorera hano sinishije jenyine, turagira timu nini kuko ibikorwa ntibiraba binini. Aba ni aba volontaire ba Dani hamwe n'aba bose babafata ibi byose babakora, bana volontaire bana abana banje, uyu n'umuhungu wanje wa gatatu, uyu nawe umwana wo kwishengero nifashishije kugira ngo badufashe bino bikorwa n'aba volontaire. Rero abo ndabahaye kaze, Imana yo mu ijuru bahumugisha. Duhaye kaze abaserukiye bano bana. Nabonye amafamiye yaserukiwe, nukuri twabinezererewe, twababwiye tubatunguye, kandi ibintu mudasanzwe muzi zari zo mutanumva. Nibwo bwa mbere iyi evenement ibaye mu Burundi. Rero kuba mwabwiwe n'abana, timwavuga ati se abana ko baratujana he, mukaza mukitabira mutazi ibyo mugiyemwo, nukuri babyeyi babana dusangiye kurera turabashimiye. Umwe wese waje hagarariye umwana, mwumve ko tubihaye agaciro twebwe dusanzwe turongoye kino gikorwa. Yesu ahimbazwe. Turi kumwe n'abandi bashitsi bataserukiye abana ariko baje kubana natwe, bene data tuvukana twavanye muhira, nabo tubahaye kaze. Hari na Ingrid, n'umukozi w'Imana kushengera, ariko kandi ni nawe udufashije muri ibi bikorwa by'imodokari kugira ngo tubone uko twideplasa. Imana imuha umugisha, mwakoze cyane.
rero kuko uwarongoye porogaramu ababwiye igikorwa nshaka kukibabwiraho buke kugira ngo tugere hano tugeze uyu munsi tugikesha Madame Dr Faraja Grace niwe dukesha kino gikorwa. Aba bana mubona bambaye gutya bakabegwa tugikesha Dr Faraja hamwe na timu bakorana. Ni umukobwa uri nkabo nawe yize nkabo, ariko Imana yaramufashije muri uko kwiga. Arangije kwiga Imana imuha uburyo, ariko ubwo buryo yamuhaye ni umudamu w'abana 4, ariko abo bana azabasiga gazine muri Afurika kugira ngo afashe bano abantu atazi. Muri aba bose nta n'umwe azi, kandi nta na mwene wabo bijya Abanyamurenga azavuga ngo nta n'umwe muri bene wabo afite muri abo. Turamushimiye ko Imana yamushizemo umutima w'ubutwari kazi wo gukunda communauté d'abord yacu no gukunda abakobwa iwacu, kuko nibizamurayemwo abura amahoro. Aravuga ngo ko yagize umugisha akiga ari umwana w'umukobwa w'umunyamurenge, nawe azashira ingufu ku bana b'abakobwa b'abanyamurenge kugira ngo nabo bige, ntibakavuge ngo bananiwe kugera ibyo abagabo bageraho kuko batize. Imurara mu nda, arabisengera, abiganiriza abantu. Iwe n'umugabo we Poraho turabashimiye, nibo ba initiateur b'iki gikorwa, nubwo bari kumwe n'abandi hariya timu nini. Mumukomera amashi, mukuri turamushimira. Kindi tumushimira nshaka kubabwira témoignage ntoya yiwe iyamuteye gukora ibi. Yabaga hano Bujumbura, babaye Kinshasa imyaka 7, baraza Bukavu muri 98 mu ntambara, baragaruka bazana Bujumbura. Jewe twarabanye panda 4 kandi Bujumbura, ariko biba ngombwa ko baje muri Kenya kuko papa we ni umumissionnaire, abenshi baramuzi ko yagenda yigisha hari. Yagiye muri Kenya tangi yazera kwigisha abatarizera abasomali b'abayisilamu. Ajana Faraja we abandi barasigarana muri 2002 mu kwezi k'8 na famille yose iragenda. Faraja avana arangije secondaire atangira university muri Kenya, kandi izimye atakazi papa wafite ari umumissionnaire. Cyaka kubabwira iki cyiyumviro cyavuye kugira ngo yuwimvire gufasha abandi. Yesu ahimbazwe. Kandi aba bakobwa rimwe mu zumva cyane kuruta ababyeyi, kubera ingabire Imana yari yaramushizemwo. Yari yizeye Imana akaririmba, amenya ko iyo ngabire ishobora kumugeza hataragera. Musi umwe haba avenema nk'iyi muri Kenya, muri centre ya Kenya. Umuntu umuririmbyi w'inshuti arambwira ati dufite ahantu twatumiye tujya kuririmba ku pasteur runaka, none gani gikorane nkeneye kuza ko tujana kamfasha. Ashitse aririmbe, amavuta y'Imana mumanukaho. Amen. Amumanutse haya mavuta aririmba, Abakenya bumva iyo ngisho tibaho. Yarafite ikibazo gikomeye cyo gukora examen, bamusaba $1000 adafite. Abona ko birangiye agisibye, ahakaba bari bonyine muri Kenya, ntabandi banyamurenge bari bashaje, kandi abantu bari bataraje hanze benshi. Ubwo amaze kuririmba, umuntu umwe aravuga ngo azamurihira, ahita murihira ibijanye n'iryo shuri yari rimugoye, kubera kuko yagaragaje ingabire imurimo. Yesu ahimbazwe. Amen. Yesu ahimbazwe. Amen. Abarize university arayirangiza, yavuye Nairobi yarangije university, akomereza masters hanze kugeza yize doctora araheza. Doctora yize hari umudamu. Ahejeje yakoze ibikorwa byinshi, ariko ibyo bikorwa arabiheba, atangira gukora bino bintu korera. Ubu ni umuprofeseri muri Amerika, arigisha mu university menshi, ariko ahitamwo gukora kino gikorwa.
Yesu ahimbazwe. Tangiriye muri Kenya, muri Kongo iwacu ruguru, ubu Bukavu tuhafite timu yacu itari nto, twari kumwe nabo muri Kenya mu nama, dufite timu Uganda, ubu ko turiyumvira ko twoja n'ahandi. Mu myaka 5 atangiye, hafi amaze imyaka 7 atangiye, ubu tugiye kugera mu bihugu 5. Tugakomera Imana amashyi. Kandi si bijya by'abazungu amafaranga arayafata akayakoresha ibindi. Amafaranga akora ivyo yagenewe. Amen. Buri mwaka ashobora kuza muri Kenya kabiri aje kureba abantu kabo. Mfite abana biga secondaire, primaire na university muri Kenya ho. Muri Kongo Bukavu biga secondaire. Hano nitwe dufite abakuze biga university. Ruguru nabo nabiga secondaire kugeza bafasha amadiploma. Turashima Imana kuri uwo mutwaro wa muraye munda atazi murenge tahasi yavuye avutse muri 82 tarasubira gusubirayo. Urumva yagize uwo mutwaro, turamushimira hamwe na timu. Ikindi shimira ni ukugira ngo iki gikorwa kibe samaboko yanje, njewe nakoze ubuvugizi kuko nijuri kuri tele narababwiye ko abana bagira baje mu mavakansi ampolisi de sera bino bintu nazanye bambaye nibwo bwa mbere bambaye uko nabo ntibarabibona neza, baraza kwibona batashe, mubona ko baberewe. Aha niho bamenye uwo bohura babaza ati se abana bahe kuko bambaye bonyine ibintu byisa bonyine. Ikindi kigaragaza igikorwa gikomeye, turavuga ngo nditwobibambikira mu gifuri. Abavyeyi bakwiye kubona ikibafasha n'ubafasha uwari we. Cyo cyatumye tugira iyi ceremony niyo kubabwira ico dukora hano mu Burundi, ni gufasha abana b'abakobwa bihuta n'abanyamurenge, tuzofasha n'abandi bo muri kino gihugu n'ahandi, nuko hanze dufite abandi benshi batari abanyamurenge, ariko priorite nitwe kubera ko iwacu muzi ibihari. Bana barabomboka ari bato kubera babuze lomoye yo kwiga, bakavuga ati abahungu nibo priorite, abakobwa barashoboye kwiga bakaba abadokiteri bagatwara ibihugu n'ibihugu. Rero impamvu yo guhura kwacu ni ukugira ngo tugire rakontere ya mbere y'abanyeshuri hamwe n'abavyeyi, kandi dusangirire hamwe aya majambo, kandi abavyeyi bamenyane n'abana kuko hari bamwe bataza abavyeyi hano, natwe tutari tuza abavyeyi babamwe hano. Nije wari umuvyeyi w'abano bana nabo bakaba hano hari bene babo batabazi, ariko iyi rakonte iratuma abavyeyi batumenya twebwe turera abano bana, aba bana nabo bamenya abavyeyi babo bari hano batari bazi uko baza abo basize mu minembwe. Rero intego nyamukuru niyo, ni uguhura kugira ngo habeho kumenyana hagati y'abavyeyi na timu yacu, no kumenyana hagati y'abana n'abavyeyi batuye Bujumbura. Yesu ahimbazwe. Tumaze gukora ico kintu, abasigaye kunezerwa no gufungura no kumwa, ariko turaza kubabwira urutonde rw'ibintu ko bikorwa uyu munsi, ariko ijambo nyamukuru ry'uyu munsi y'uru rubanza ni ico gusa. Tutatumye naza mpamagara Desire Hibuvira akambuka imbibi kugira ngo azaserukire mafi hano Eme n'abandi. Desire tumaranye imyaka 20 hafi n'itatu hano, ariko ntiyarazi ko ari jewe ukurikirana bano bantu, kandi byaramutangaje cyane, n'inshuti birenze. Na Kalebu yarabizi ko abana umwana hari, ariko ntiyarazi uwo ari we, nawe ntiyaramuzi. Amen. Iyi ni occasion nziza yo kumenyana. Magaju nawe ntiyarazi abahinda bari hano, ndagira ngo niko uyu munsi yabaye retrouvaille. Amen. Zabaye byiza cyane, tumuzosubira kugorwa ngo ntabahinda ari umuntu utaratora wiwe hano, ariko nawe arabana batoye, amutoye nyina mwami n'utaratora umudahogwa, kandi abadahogwa nibo buzuye hano hanze. Ariko ni kibazo
cyo kuza bagashikira mu ishuri bakava mu ishuri bakaja muri vacances bagasubira bakagaruka bakaja mu ishuri ntibaje mu mihana hano hanze. Ariko mwebwe ababyeyi mwamenye ko dufite abana Imana izobafasha kugira ngo mubamenye mubaintegere mu miryango nabo bisante aleze mu miryango yabo. Imana ibaho umugisha. Porogaramu uko imeze nuko nubwo umwanya watujanye ndasaba imbabazi umunsi wa Pentecoste ga Pentecoste iyo yururutse ntawe uzigabanya. Twebwe yatibutse iwacu iratinda cyane. Ni Imana yatiwe ijambo turitindamwo ariko kandi naje arabona tanze kandi ndi umushumba. Nigishije koresha inama ncimuhira n'ibintu byose ndabikorana ndahaza ariko nashitse nje abavyeyi baje Karimana bamugisha mutwihanganira ko mwadutanze itangiro yose iragoye. Nibwo bwa mbere ceremony kandi berega ku musozi kije kubera iwanje byari zorushe byabaye kare mfite ahantu hanini harutana imbere y'uso ariko nyine ko twakeneye kuja ahantu ngakayaga gahite aba bacu niko bakunda kugira ngo noneho tunorohereze n'abavuye kumutakura barihe bisi imwe yo muri ville batagiye mu Kanyosha. Ndavuga ngo reka tukorere hagati hatworohera twese dukorera ku musozi icyo gituma izuba ryabagoye mwihangane utaha tuzoba turi muri VIP ko turatangira ibikorwa nibimara gukomera tuzoja mu masare cyangwa twubaka amashitingi meza y'igisirimu protokolo z'indirimbo z'ibintu bipanze neza kubanga ibi bintu upanga uri wenyine uri umwe kuko nije nyine ubipanga n'ahandi ndacakomeye. Imana yabikoze Imana ishimwe. Porogaramu narivuze ngo iteye gutya turaza gutanga amajambo ku bantu bakurikira ndaza gusoza kuko ni ubutangiye ariko turaza guhera ku bana bacu aba bakobwa bacu bazi ico bamariwe na Dr. Faraja cyangwa si ministeri. Hari ibyo bateguye baravuga mu mvugo yo mu mazuru kujya bazavuga Barundi Igifaransa kinofunofu niko Abarundi bazabivuga ariko kandi uwo ni ka discours avuga ariko turaza kubona n'undi umwe nawe aza kuvuga mu Kiruga babiri haravuga babiri president araniwe uyu ni utwaye aba bakobwa Imana igumugisha Justine. Umwe aravuga discours abandi babiri umwe avuge mu Kiruga undi avuge mu Giswahili kugira ngo izo mvugo zose zumvikane uko hano ko barabifata neza. Yesu ahimbazwe. Abo nibo batangura nyuma yabo turaza guheza ababyeyi umwanya ko ndabona tutari benshi abe nawe mwovuga mwese twe ndaco bidutwaye kuko icyo dukeneye ni attitude mugaragaza iki gikorwa cyabaye kandi ndazi ko nta muntu utokigira nta uto woburi cavuga bamuhaye ngavuge ubona umwana wiga university utazi urupapuro utazi harara utazi frais academique n'amafaranga y'ubukunda goye ni kintu gikomeye. Yesu ahimbazwe. Ndazi ko umuvyeyi uri hano wese atobura ico avuga kuri uno munsi uri hejuru twaramutse duhura rero turaza guheza abavyeyi nabo bavuge nyuma yaho abandi tegereje bazaba bashitse nabo turaza guheza abandi bari hagati aho batari abavyeyi batari abana batari timu nabo bagira ico bavuga kuri uno munsi duhejeje zoba tugiye gufungura no kumwa kuko hano zose birahari nubwo mamona turi ku musozi twatera akaguru twatemye ahantu turifata neza enjoying kuko Imana yarabikoze. Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagiriye neza. Reka nsubize moderateur aze guheza usoma discours koze tubandanye kazi. Kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Nawari twebwe mwami, nawari twebwe Yesu,
izina ryawe data rishigwe hejuru kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwinshi udukunda n'abari twebwe Yesu ariko izina ryawe rishigwe hejuru kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe rwinshi udukunda n'abari twebwe Yesu ariko izina ryawe Bwana rishigwe hejuru kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe rwinshi udukunda n'abari twebwe. Amen. Amen. Amahoro Yesu atanga aduha kumenya ibibazo tukabibona nk'ibitariho tukagendera mu nsinzi amahoro Yesu atanga aduha kurenga ibibazo tukabibona nk'ibitariho tukagendera mu nsinzi amahoro Yesu atanga aduha kurenga ibibazo tukabibona nk'ibitariho tukagendera mu nsinzi amahoro Yesu atanga aduha kurenga ibibazo tukabibona nk'ibitariho tukagendera mu nsinzi yuko umwami wanjye ari imbere yanjye sinzanyeganyezwa habe namba ndakomeye ndashikamye sininya umucunguzi wanjye yuko umwami wanjye ari imbere yanjye sinzanyeganyezwa habe namba ndakomeye ndashikamye sininya umucunguzi wanjye ariho amahoro Yesu atanga aduha kurenga ibibazo tukabibona nk'ibitariho tukagendera mu nsinzi amahoro Yesu atanga aduha kurenga ibibazo tukabibona nk'ibitariho tukagendera mu nsinzi amahoro Yesu atanga aduha kurenga ibibazo tukabibona nk'ibitariho tukagendera mu nsinzi
ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Umutima wanjye wuzuza amashimwe, akanwa kanjye nako kuzuza indirimbo, abadarivuye warakoze mwami. Umutima wanjye wawuzuza amashimwe, akanwa kanjye nako kuzuza indirimbo, aho byari bigoye waratabaye, warakoze mwami. Umutima wanjye wawuzuza amashimwe, akanwa kanjye nako kuzuza indirimbo, aho byari bigoye waratabaye, warakoze mwami. Mana turagushimiye, Mana dushimiye neza yawe, dushimiye urukundo rwawe, turagushimiye mwami w'abami ibihe watugeneye, turagushimiye ko n'uno munsi waburimo tugakunezeza tukongera kwishimira, turagushimiye ku migambi myiza ufite ku buzima bwacu, turagushimiye ko hano udukunda kandi ari wowe ukomeje kutwitaho umunsi ku wundi. Reka n'umwanya mwami wawe utangiriza kuzadushoza kunezererwa, ibisigaye bizihiriza ubuzima ari wowe ukomeza kudushobora muri byose, umunsi kuko ari umwami w'ubuzima bwacu, nishimire ibintu byose wakorera nawe, nishimire ikibazo gikomeye mu byawe, is the most weapon everyone can use to change the world. Education, cyangwa se uburezi ni ikigwanisha umuntu wese ukoresha kugira ngo ahindure isi. So natwe bitewe n'intaye twumvise ya Dr. Grace Faraja, uburyo yaciye mu yize bigoye, ariko nyine Imana ikamucira inzira, yamara kugera mu bisubizo akabona ko atari we wenyine wo benefitinga, akabona ko n'abashiki bacu bakwiriye kugegwaho niyo neza. Reka mbasabe dusubire tumukomera amashyi cyane. Hanyuma tudatinze nkuko twari twumvise, hariho presidente mu byubahiro byawe. Mu mico yacu hari uburyo valeur cyangwa se value y'abakobwa twagiye tuyiminimiza, ariko kandi umukobwa nawe arashoboye. So tuguhaye ikaze kugira ngo dushikirize ijambo wateguye kandi tumukomera amashyi cyane. Karibu. Yesu ashimwe. Amen.
mbere na mbere ndashima Imana yaturinze twebwe twese aho twari duherereye hatandukanye, tukaba tugeze kuri uyu munsi. Twabipanze nk'abana b'abantu, ariko Imana iyo yabikoze nk'Imana niyo izisohoza. Twebwe ku bwacu ntacyo twakwishoboza, ariko Imana kuba yatubashishije tukagera hano hantu kuri uno munsi kubw'iki gikorwa cyiza, turayishimiye. Imana nishimwe. Kuri uyu munsi rero twebwe nk'abana b'abanyeshuri bafashwa na African Girls Hope Foundation, twateguye disikuru yo gushimira abadufasha, ariko twateguye n'abantu babiri muri twebwe baza kubaheza ubuhamya uburyo ki iyi asosiyasiyo yabagobotse mu gihe kigoye, mu gihe batekerezaga ko wenda bitazokunda, ariko hamwe n'Imana n'abagira neza bakaza kubafasha. Ubu bakaba bari twese niko bimeze, ariko abo babiri baraduserukira. Ndasaba ntarasoma disikuru, nyina w'umwami na nyina w'urugo batambuke, mara gusoma disikuru batanga ubuhamya bwabo. Murambabarira, nanibagiwe gato ku batanzi, nitwa Kamikazi Justine, ndi umwe mu bakobwa b'Abanyamulenge bafashwa n'iyi African Girls Hope Foundation. Disikuru yacu iteguye mu Gifaransa, muratwihanganira, abandi baraza kuvuga mu mvugo zumvikana n'abantu bose. Objectif yacu ni remerciement à l'association African Girls Hope Foundation, particulièrement Madame Dr Grace Faraja. Mesdames et messieurs, chers invités, bonjour. Bonjour. Je suis honorée de prendre la parole devant vous aujourd'hui. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être ici pour célébrer notre association African Girls Hope Foundation. En tant qu'étudiante sponsorisée par cette association, nous tenons à exprimer notre gratitude à cette association, particulièrement à Madame Dr Faraja Grace, pour son généreux soutien dans nos études. Bien qu'elle ne nous connaisse pas personnellement, sa bienveillance et engagement envers notre réussite nous touchent profondément. Merci de croire en nous et de nous aider à atteindre nos objectifs en ouvrant des portes qui nous sembleraient inaccessibles. Je souhaite également remercier tous les personnels de l'association, y compris notre représentant ici au Burundi, Pasteur Gikwele Inonsa. Votre soutien constant et vos efforts dévoués font une réelle différence dans nos vies. Vous êtes des modèles, des guides pour nous tous, et nous sommes fiers de faire partie de cette grande famille. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser particulièrement à nos filles Banyamulenge qui attendront cette voix. Sachez que nous avons le pouvoir de changer notre destin. L'éducation est un outil précieux qui nous permettra de réaliser nos rêves et d'atteindre nos objectifs. Ne laissons pas les distractions et les mariages précoces nous détourner de nos ambitions. Chaque jour, nous avons l'occasion de construire notre avenir. Il est essentiel de croire en nous-mêmes et poursuivre nos études. N'ayons pas peur de briser les frontières et de nous battre pour ce en quoi nous croyons ensemble. Nous pouvons ouvrir des voies à de nouvelles possibilités et inspirer d'autres filles à faire de même. Merci à chacun d'entre vous, chers invités, pour votre soutien et votre présence. Ensemble, nous pouvons construire
nous pouvons continuer à bâtir un avenir meilleur. Merci beaucoup. Wanachuo wenzangu, hamjambo. Jambo sana. Kwa majina naitika Narugo Naziraje. Niko mwanacheo kwa Hope Africa University. Kwa kuanza tunamshukuru Mungu kwa kuwa tumekutanania hapa wote. Ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kwa kuanza natoa shukurani kwa association yetu African Girls Hope Foundation kwa kujitolea kwa wakati ambao ulikuwa ni mgumu kwangu, ikanisaidia. Kwa upande wangu mimi nilipomaliza shule yangu la sekondari, kuna mtu ambaye alikuwa ameitika kwa kuwa atanilipia shule la kicheo kikuu, lakini kwa bahati mbaya mtu huyo akafariki. Kwa hiyo sikukuwa na maamuzi mengine, ijapokuwa ule mtu alifariki. Nimeenda nyumbani na kuketi. Baadaye nikapata habari kwamba kuna association ambayo inaitwa African Girls Hope Foundation. Kupitia kazi nzuri ambazo wanazifanya, ambao ni kuwasaidia watoto wasichana ambao hawajiwezi. Kwa hiyo na mimi nikawa nimeomba ili waweze kunisaidia. Ndipo nikaandika keti na kuweza kuituma kwa kikao kikuu cha huko Kenya, kwa maana ndio ilikuwa namna ya kuweza kufikisha ujumbe wangu, kwa sababu mimi sikukuwa karibu ya kikao hicho. Kwa kweli pamoja na Mungu nikawa nimekubaliwa kusaidiwa kupitia Association African Girls Hope Foundation. Kwa leo mimi ni mmoja katika watu ambao wanasaidiwa na African Girls Hope Foundation. Kwa hiyo natoa shukrani zangu kwa African Girls Hope Foundation, kwa kipekee Madam Dr. Grace Faraja kwa kutupa fursa kwa wakati ambao ulikuwa ni mgumu kwetu, kwa kuwa hatukuwa najua njia, akawa ametusaidia na sasa tunasoma katika mazingira mazuri. Namshukuru kwa jumla kundi lote nzima, hata na mzazi wetu wa hapa Bujumbura ambaye ni Pastor Gikwerere Inonsa. Kujitolea kwao na utu wema wao wa usaidizi, kwa kweli Mungu azidi kuwabariki. Tuna mengi ya kusema juu yenu, lakini kwa machache, kwa kweli tunawashukuru na Mungu awape kupanda kiwango ili kazi hiyo ya usaidizi iendelee. Na kwa watu wengine, kwa kumaliza, natoa shukrani kwa wazazi wote kwa ujumla ambao wamekubali kutoa muda wao na kuweza kukua nasi katika sherehe hii. Kwa kweli mmeacha mengi ya kufanya ambao ilikuwa ni ya lazima kwenu, lakini mkaona ya kwamba ni vema kutushiriki. Kwa kweli tunawashukuru
tunawashukuru toka rohoni mwangu, toka rohoni mwetu. Mungu azidi kuwabariki. Asante. Biba byose dushimiye Imana tugiriye neza, tukaba turi ahangaha uyu munsi ko Imana itugiriye neza, tukaba twongeye kugera ahangaha nk'uko twabiteguye nk'abana b'abantu, ariko Imana ikaba itugiriye neza. Imana ishimwe. Ubundi nkaba nshimiye abitabye hano hantu kuba mwarabyumvishije, mbese bababwiye ndetse banabatunguye, ariko mukaba mwayitabye uyu munsi wa none. Imana ishimwe. Kandi tubahaye kaze muri uyu mwanya tugiye kuvuga ibyo murategera mwumve, mbese ubuhamya nibwo nje ngiye gutanga. Amazina yanje banyita Nyinawumwami Sandrine, ndi umukobwa w'umunyamurengekazi, ndi umudahugwa w'umwishwa w'abadinzi. Nkaba mvuka muri Kongo mu karere ka Minembwe aho bita kuri Nyabibugo. Nkaba nshaka kubagezaho ubuhamya ku bijanye n'ishuri paniga. Habayeho mbese mu mwaka wa 2021 nibwo nyamenye iri shirahamwe rya African Girls Hope Foundation. Tubona abantu babagira neza baje ku ishuri, badusanga ku ishuri ubwo niga mu mwaka wa 3 wa segonderi. Baza batubwira ko basansibiliza, mbese batubwira ko baje bashaka abana b'imfubyi b'abakobwa, mbese n'abandi bakobwa gusa batishoboye bo muri Afurika, kuko ngo habonetse ishirahamwe ryabashije kuvuga ko rizishyurira abana b'abakobwa b'imfubyi, rikishyurira mbese n'abakobwa batishoboye. Ubwo ngubwo rero batubwiye, turishima cyane kandi turanezerwa twumvishije iyo nkuru nziza. Bamaze kutubwira batwandika mbese n'amazina yacu barayashana. Bagiye ntibamaze n'igihe kirekire cyane, bamaze iminsi mikeya, batubwira ko bagiye kubitegura n'ibikunda bazogaruka batubwire. Haciye iminsi mikeya turongera tubona ko bagarutse. Tubonye ko bagarutse turanezerwa cyane, turishima. Batubwiye ko byakunze, bakunze ko bazotwishyurira mbese ishuri, mbese bakanaduheza n'ibikoresho by'ishuri byose. Icyo gihe twiga mu mwaka wa 3, muzi uko iraruguru muri Kongo iwacu mu Minembwe habaye intambara, mbese ibintu byari bigoye ku bana b'imfubyi, mbese byari bigoye. Mbese byari bigoye abana b'abakobwa kuvuga ngo bige. Byari bigoye, muzi intambara namwe zabaye ruguru, muzi ibibazo twahuye nabyo. Ariko Imana ikaba yaratugiriye neza, ikatubonera umubyeyi, natwe twumva ko turi ab'agaciro. Mbese natwe twumva ko dufite agaciro kimwe n'abandi nk'abana b'abahungu. Babona ko natwe dufite agaciro twokora kimwe n'abana b'abahungu. Ubwo rero batubwiye gutyo batangira kutwigisha, baduheza ibikoresho by'ishuri, batangira kutwigisha batwishyurira n'ishuri. Icyo gihe guhera muri uwo mwaka wa 2021 kugeza ndetse muri uyu mwaka wa 2025 turimo. Kuva icyo gihe je mumbona mpagaraza ahangaha, kuva icyo gihe uyu mushinga wa African Girls Hope Foundation nicyo gihe watangiye kunishurira. Guhera icyo gihe byari bigoye abana b'abakobwa muzira ruguru, kubera ko nta mishinga ibihari cyangwa se ngo babasensibilize ku bana b'abakobwa. Gusa biga ibo, nta kindi baba bafite viziyo gusa yabo. Viziyo yabo baba bareba ko narangiza ishuri cyangwa natarirangiza, viziyo yiwe ni ugushaka gusa. Ariko
kuva icyo gihe tubonye natwe umubyeyi wacu Dr Faraja Grace, kuva icyo gihe turanezerwa cyane, turishima. Tubonye uwo mubyeyi natwe tubona ko turi ab'agaciro, tubona ko turi ab'agaciro kimwe n'abandi abana b'imfubyi. Turisanga, turisanzura. Guhera icyo gihe muri 2020 kugeza ubu 2025, mbona ko je ntacyo nabona mvuga, ngize ngo mvuge bwo kwira, ariko uyu munsi ndanezerewe cyane kandi ndishimye. Kuri ubwo ngubwo mbese ndiyaregeye aho ngaho, urebye muri yabonye ko tumaze kuronka diplome, naje muri 2024 niho naronse diplome, abona ko atarekera aho ngaho ngo arekera aho ngaho ngo ibikorwa byiwe birangiriraho, ariko abona ko turi ab'agaciro natwe, abona ko turi abana, mbese adufata nk'abana biwe. Ariko kubera icyo gihe 2024 abonye ko ndose diplome jewe, ahita ashaka moye yose, moye possible kugira ngo ndoke inzira, mbese kugira muzi uko iri ruguru za kaminuza ziriyo, mbese zarana ubu ziragaragaza ntiziga, niyo ziga nta mafakirite menshi aba hari, fakirite ushaka kwiga usanga ntayihari, ariko ashaka moye yose kugira ngo nze nigira aha ngaha kimwe n'abandi bana. Ariko abonye icyo gihe, mbese abari badukuriye ruguru bashaka moye yose kuko inzira zari zigoye, ariko baje kuyibona inzira. Nubwo byari bigoye bamaze kubona iyo nzira turaza, nubwo twaciye mu nzira zigoye ziruhije, turaza turahuruka ku bw'imbaraga z'Imana, tukaba twaraje natwe kwiga kaminuza kimwe n'abandi, kandi twizeye ko tuzanayirangiza. Kuri ubwo ngubwo nshimiye Dr Faraja, ni ukuri umutima waje uranezerewe, bagaraza ngaha nshimira Dr Faraja Grace, ngo Imana imuheze umugisha. Ni umudamu w'intwarikazi, nshewe ku bwanje ntacyo nubona mvuga, ndavuze gusa ngo Imana yo mu ijuru imuheze umugisha. Ubundi nkaba nshimiye abo bakorana bose ba African Girls Hope Foundation staff yose, ndavuze ngo Imana ibaheze umugisha, kandi tuzi uko mudukunda, tuzi uko mutuzirikanaho muri hose, ndavuze ngo Imana ibaheze umugisha. Ubundi nkaba nshimiye staff mbese y'ahangaha Bujumbura, Pasiteri Gikorere Innocent, ni ukuri yatubereye umubyeyi mu gihe kigoye. Murebye hano twebwe turi abakobwa mu Minembwe, tutazi, mbese twaje hano mu Bujumbura tutazi aho dufite ababyeyi, mbese nk'ababyeyi mbese ababyeyi batubyaye twabasize iriya ruguru, ariko kuri ubwo ngubwo tukaba twaraje ngaha akatwitangira, agatanga imbaraga ziwe zose, akatumenya nk'abana biwe yabyaye, akabona ko natwe turi abana biwe, adufasha mu bintu byose, adufasha mu bintu icyo dushaka cyose, mbese ntakiduheza. Tumutura ibibazo byacu, tumutura icyo dushaka cyose, akakidukemurira nk'umubyeyi, k'umuntu, mbese tumufata nk'umubyeyi wacu, nubwo atari umubyeyi utubyara, ariko tumufata nk'umubyeyi wacu. Kuri ubwo bwitange bwiwe ndavuze ngo Imana iguheze umugisha. Ubundi nkaba ndangije saba Dr Faraja gukomeza uyu murimo yihaye, ndavuze ngo aho uri Imana iguheze umugisha, kandi ukomeze iki gikorwa, Imana izakiguhembera, mbese ntuhekere kuri twebwe n'abandi barumuna bacu, ukomeze nabo bashaka kwiga, bashaka kugera kuko natwe turi ngaho turi, nabo bashaka kuhagera.
ndasaba ko wakomeza uyu murimo kugira ngo nabo babashe kwiga nk'abandi bana. Ubundi nkaba mbwira abakobwa abagenzi banje turi kumwe, ndabasaba gukunda ishuri, mbese mubone ko ishuri muriheza agaciro nk'uko mwagize aya mahirwe mukabona aya mahirwe yo kwiga ku buntu. Ntimubyiteshe ngo mugende ngo muvuge yuko ati jewe mubona ubwo ndakuze reka nshaka umugabo nshaka. Oya, ahubwo mugerageze muheze uyu mwanya agaciro, uyu mwanya twahawe, mbese iyi buruse twahawe muheze agaciro, mwige mushishikaye, mwige mubone ko abana b'abakobwa natwe turi abantu b'agaciro, turi abantu bakomeye bashobora kugera ku bintu bikomeye nk'uko umwana w'umuhungu yobikora akayobora n'umwana w'umukobwa yoyobora. Kuri ubwo ngubwo nkaba mbasaba ngo mukomeze ishuri kandi mugiteho kandi mushishikaye, mukunda ishuri, mugende mwige, nta bindi bitekerezo, nta bindi mutekereza hirya no hino ngo hari kindi, mbese ngo hariho umuhungu akaza akakubesha ngo dushaka. Ariko oya, mugende mukunda ishuri, mwige mushishikaye, ngibyo njewe nabateguriye. Murakoze. Kenshi mu by'ukuri umutwaro yagize, nk'uko twese tubizi, Kongo irimo intambara, hari imfubyi, hari abapfakazi, hari ibibazo byinshi. Abantu uko bukeye n'uko bwije baza hano mu Burundi, mu Rwanda, muri Uganda, mu bihugu bipakanye na Kongo bashaka ubuhungiro, kandi abo bantu amavilaje yacu yaratwitswe, ibyo twagiraga nk'inka cyangwa iki byose byarashize. So ibindi nabyo ababyeyi bacu bamwe babuze ababyeyi. It's a sad story, ni inkuru iteye ubwoba, bibabaje cyane. So kuba yaragize initiative agafata iya mbere kubera ababyeyi, kubera umubyeyi imfubyi, Imana imumugisha, kuba ijwi ry'abantu badafite ijwi, kuba ibyiringiro by'abantu babuze ibyiringiro, Imana imumugisha cyane. Reka mbasabe dusubire tumukomera amashyi. Ntabwo dutinda, reka twiyegereze umubyeyi wacu Pastor Gikwerere, yiyegereza abashyitse atugezeho na gahunda iri imbere. Murakoze. Twongera amashyi Imana ku bw'abana bacu, ibintu bitera ama emotion ihangana, sibyo? Ndagira ngo izuba ryashize iyo mwigira hino ntacyo bitwaye, twegerane. Ni ukuri mwumvishije uyu mwana nyina w'umwami ibintu byamubanye byinshi, hari bimwe yasize nshaka kunganira muri kugira parikuru yo kuva mu Minembwe no kugera hano. Yaje atanzira zikiboneka, yavuye mu Minembwe banyura mu Duhoko, baseruka mu Mikenke, baza ziriya nzira zigoye munsi y'Ikabuvira, Kavuyere yafashe kugira ngo abone ndetse pasi mwambutsa hano. Twari tumaze kuvuga ngo birangiriye ntakibonyeho yambuka kugira ngo abone ishuri. Turashima Imana, baguma tubikurikirana, nageze Uvira turavugana dushaka ukuntu azashitse hano. Byari bigoye no kubona aho ashikira kuko abandi baramaze iminsi bari hano, bari babonye shambure, abandi batarabona amashambure, byari ibintu bigoye. Ariko turashima Imana yo mu ijuru, Imana yabikoze kugira ngo uyu mwana yige avuye ruguru muri situation mu nzira igoye akika akaba ari ku ishuri. Turabishimira Imana, twongera Imana amashyi. Turashima kuri disikuru batanze, turashima ku bwa nyina w'urugo. Ni ukuri Imana ishimwe. Bana abana beza, nubwo banshimira naje n'abana banje beza, ko bashobora kuba umubyeyi ariko abana ntibakugamburukire, ariko baramfasha nani nikamufasha. Asanzwe njewe ndongoye abantu, kurera abana n'ibintu bisanzwe kuko ndongoye benshi. Imana yabikoze, Imana ishimwe. Gikurikira duhaye ikaze bene data baje nyuma, musanze igikorwa kigeze kure, musanze disikuru ivuyeho, izi zari intahe, habaye intahe, habaye disikuru y'igifaransa,
intahe ye mu Giswahili, uyu yari intahe ye mu mvugo y'iwacu. Twabanjije ku banyeshuri, ubu tugiye ku gipindi kigira kabiri, tugiye kumva famiye. Sinzi ubanza, sinzi ko bose bavuga, ariko muvuze nk'abantu batatu mwoba mutufashije, kuko abo batatu baserukira abandi. Kalebu, komera Imana amashyi kubwa Kalebu. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Cyatumye mpaguka kuvuga ifamiye ndayizi. Jewe nzi famiye ya Pastor Gahungu kuri Kinshasa. Barabanye Kinshasa. Gihe kirekire. Gahungu yaraje adusanga Kinshasa. Ndashaka kuvuga Dr. Faraja anamuya naval. Ndamuvuga mutangiye hepfo kugeza hejuru n'uyu munsi bano. Kandi mumba barasindinda ndavuga bref. Nageze kwageze yadusanze Kinshasa. Ubwo turi Kinshasa. Azari missionnaire. Yaravuye muri Est ya Congo nimba ari gakwede nimba ari hese imbizi. Nkaho ngaho. Araza ngo ashika muri quartier bita Barumbu. Barumbu ni nuko yoshika mu Buyenzi. Barumbu yari quartier populaire y'abantu ibizo by'isengero ndubabaza ngo ashike ariko afite strategy umuntu mukabyara yeza mwita uriya mugabo ninga bulldozer tahato fonse ngo areke kwakerekera ngo ashike agira strategy uburyo yakuba kitora aho ngaho narageze naramubona urebesheje amaso y'abana b'abantu sinari nzi yuko ahantu ashobora kuvitorera. Aragenda iwe n'umudamu wiwe bagenda bakazana isafuriya nini cyane bagateka porridge ubuyi. Bamara kuteka bagahamagara abana bose bo baturanye aho ngaho nawe bibarabara bakaza bakayeza. Je narabibonye habahereza ubuyi. Abantu birikisha rero witaye ku mwana wiwe ubu mukweze wese. Mukanya kimisi mikeya itoro ryarabonetse y'abantu benshi cyane kandi ngo baje kuba kanisa rikomeye cyane kandi rinini naryo n'ubudasa n'aho ribona. Rero uwo muntu kwera ko yari afite umuhamagaro w'Imana d'abord akagira no kwizera kwinshi cyane. Abantu bagira kwizera baza babona ibintu abandi batabona, bagakurura ibintu bitagaragara bakamushira bikagaragara. Ibyo kuri iryo kanisa ribona muri zone ya Barumbu. Ninguko zana gratitude mu kwambuka. Ningaho byose. Abantu bashika baratangaraga cyane. Ariko ko yari hamagaye n'Imana kandi n'umuntu ugira kwizera azafonse ahantu hatari nani akabona inzira. Rero ndibintangaje yuko Faraja yokora ibingibi kuko bifite aho biva. Umubse ababse ikintu cyambere tugira nuko inspiring abantu. Yukora neza abazavuga muri psychologie ngo l'enfant est un appareil enregistré qui ne laisse rien de perdu. Umwana icyo akora cyose azareba akayimita se kabza yakora. Rero ndatinze naraje nasubiye kwabonera hano ndasura amasanganiro muri 2005 nageze wa sanitary tugen nibaza ko ari muri université je pense. Rero muri make shima Imana yuko ya hard working kwa gukora cyane ko umubyeyi ya inspire umwana wiwe nawe akora ibintu byo en terme ya impact muri biriya gasipageze hariya muri Congo. Nibaza ukuyeho mahoro pise iyi niyo association numva yakoze ibintu biri tangible biri palpable bifite impact igaragara. Rero turamushimiye tunamusabira n'Imana ngo imuhereze imyaka myinshi yo kubaho imwagurira imbago afashe urubyiruko mu mico yacu kuko bayivuze. Abakobwa bari barasigaye inyuma, basigaje inyuma n'amateka kuko hari fenomene yitwa kubombora yagicikiriza abana ari abafite ubwenge ari abafite opportunity batafite bose bakaba baragiye, ariko kuba yarazanye ibyiringiro hatari ibyiringiro. Haleluya, amen. Abana nk'abakobwa bakababika n'ukuri biranejeje cyane pe. Rero tumusabiye mu gushuvuye ku Imana kandi turizeye yuko Afrika yose ashobora kuzayuzuza kuko bazavuga ngo where there is a vision there is a provision. Hari vision hari provision. Rero
amajambo twava ngo tuyarangize ibikorwa biri vira byonyine Imana bamusha kandi ndangije mbabwira mwebwe ngo take seriously your studies mushireho umwete mu ishuri cyane kuko ya mwana yavuze bizamfashe cyane kandi bizankoze ku mutima cyane jewe sinankunda kuri ariko umutima narize ikiriga cyane kirafata abagabo nyine ngo atembera mu mutima ariko rimwe na rimwe nashaka ndandizwa n'umunezero kuko havuga ibintu biri mu byiringiro rero c'est toute distraction mu focusing uzo mwamwiga ejo muzaburi de grande dame aba chef d'entreprise aba docteur aba nurse aba ingénieur l'avenir c'est pour vous kuko turasaza ni mwebwe rero Imana ibampermusha kandi you are the luckiest. Muraho mwese abaramukije mu izina rya Yesu mwese kandi dushimiye Imana kuko Imana ariyo yakoze bino kandi urumva ko yabikoze kuva kera n'imyaka igera nko kuri 5 ko kuri ya mwana yavuze kuva muri 2021 je pense ko asa n'uwavuze yavuze ibintu bikomeye kandi bikora ku mutima muze yavuze ngo ntazarira njewe nzandira kandi narize cyane kubera kuko nanje nakuze ndi imfubyi iyo bavuze ikintu cy'imfubyi kiza kinkora ku mutima rero nshimiye Imana kuko iki kintu cyabaye nshimira dogiteri uhagarariye kino gikorwa Imana imuheze umugisha ubundi reka nshimire ya mwana wacu Aime waduhujije namwe iyo atabawe ntituba twabonye bino kubera we nkaba mushimiye Imana yamuduhaye kandi muduheza ari umwana w'umunyabwenge batanze amakuru Uvira kuri rubuga rwa Uvira bavuga abana bakeneye gufashwa kandi b'imfubyi bafite amanota menshi abo wa mbere mu bana b'Uvira b'abakobwa avec barafashe diplôme avec 68 je pense abo wa mbere baramufata bamushira muri iki gikorwa kaba nshimiye pasiteri umuhagarariye ntabwo narinzi ko ari we kandi ari inshuti yanje twabaye hano kera kuva muri 2000 nje nibwo nageze hano tubana nawe kuva ico gihe kugeza uyu munsi namze Karebu natangaye mubonye ntabwo nabitekerezaga rero nkaba nshimiye iki kintu navuze ko nshimiye umwana waduhujije akaba yongeye kuduhuza na pasiteri muri iki gikorwa muri Africaine ibo yobowe nuriye mu mama Imana ibaho umugisha nshimiye iki kintu cyane cyankoze ku mutima ubwo umwana yabonaga iyi burse yaraje agera hano umwana yaje iyo mubona byibushe mubona afite sante nkumva merewe neza sinarinzi uwari we umubyeyi we namumenye ejo niho twavuganye ampamagara ko ntagomba kubura muri no ceremony byabaye ngombwa kuko nza nabonye abana beza aba bana b'imfubyi mbafata nk'abana banje kandi nkabafata nk'abashiki banje kuko nanjye nabaye imfubyi kera iyo mbonye abana b'imfubyi numva ari abana ari barumuna banje numva ari bashiki banje ndanezerewe kubona mumeze neza ndanezerewe kubona mufite vision ndanezerewe kubona mufite ubwenge numvise mufite ubwenge bwinshi nicyo cyane nicyo cyanteye no kurira cyane nayo ibibazo by'ya mwana gawe imfubyi gawe ese mwavuze yavuze ngo yitwa nde nyina w'umwami ibibazo by'umwana w'imfubyi uhura nazo ni byinshi ariko cyane cyanejeje nanejejwe n'ibyishimo by'uko numvise mufite ubwenge nkaba mbifuriza gukomeza gukunda ishuri
kimwe na Eme ndamushigikira, ndabizi ko akunda ishuri cyane kandi ndabizi ko anarishoboye. Ndero numvise bagenzi biwe nabo bateye kimwe nawe, mwanejeje mama muri disikuru yanyu mu mvugo zanyu. Nkaba mbahaye za courage gukomeza no gukomeza kubibwira abagenzi banyu, barumuna banyu n'abandi batari imfubyi, abandi bana b'abakobwa batari imfubyi, kubigisha akazoza kejo, mukazoba ba ministre, mukazoba ba docteri, mukazoba byiza nkuko mubyumva. Rero nkaba nshimiye iyi organisation, nshimiye pasteri nk'umubyeyi urera bano bana. Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha, kandi Imana yo mu ijuru ikomeze bagirire neza. Icyo tuzi nuko Imana itazibagirwa ibyo mwakoze, Imana izabibukiraho muhereye kuri abo, izabibukiraho ibahe byinshi uhereye kuri aba no ku bandi n'ibindi tutazi mukomeje gukora. Rero turabashimiye kandi tubifurije umugisha w'Imana mwinshi utagabanije. Imana ibaheze umugisha. Murakoze. Bino bazavuga ngo amazi yazindutse ageze kure, ndari abantu batigeze basuka amazi mu nkongoro kuva mu gitondo. Reka dusabe mama Pasi aze hano. Pasi. Yasashimwe cyane. Turanezerewe cyane gushaka kuri uno munsi. Ni umunsi ukomeye tutabona uko tuvuga. Imana ibahe umugisha. Habe nubwo tuvuga amagambo menshi, tukavuga gusa ngo turashima, ibyo biratokesha. Tubanje dushimira pasteri, Imana yo mu ijuru yagutoranyije muri iki gihe kimeze nk'uko nguko. Turagushimiye n'umudamu wawe n'urugo rwawe. Imana itazikiranirwa, izoze imenye uko ugira urugo rwawe. Imana ishimwe cyane. Dushimira n'uyu mwene data wahagarikiye n'aba bandi bose bemeye nyine kuza kureba kino gikorwa abana bacu bariho. Imana ibahe umugisha. Amen. Bana bacu ndabashimiye cyane, mwaraduteturuye kandi ubundi ko ndabona mumaze isoni. Yesu ashimwe. Ibyo mwavuze biranejereje ku muntu wese wabitegereye. Mwavuze amagambo akomeye, amagambo akomeje ababyeyi. Yesu ashimwe. Kuko umubyeyi wese azabyara ngo umubyeyi n'ibyishimo by'umwana, kandi umwana nawe ngo n'ibyishimo by'umubyeyi. Sibyo? Uku nyine ubu bwenge mufite muzobukomeze, n'abandi bazobarebereho, muzogira akamaro nka Dogiteri Faraje. Bwana asifiwe. Jewe natekereje uyu mubyeyi numva ndatangaye. Iyo mutekereje ntazanibuka ya ndirimbo izivuga ngo nabonye umukunzi mwiza, ngo yarankunze ntamuzi, ngo kandi yamfatishije umugozi ngo ari rwo rukundo rwe. Bwana asifiwe. Faraje yaranejereje numva ndatangaye. Ngasanga tekereza indi fensi zivuga ngo nzantangara bene data ngo mu rugendo rw'abana b'Imana ngo bazabagenda kandi ntibazabananirwa, ngo yuko bafite ihamba ngo Imana yabahaye. Nta kindi kintu na kimwe cyera kirabura cyatumye uyu mwene data akomeza uyu murimo. Bwana asifiwe. Nuko yafashijwe n'Imana. Iyo uri kumwe n'Imana nta kintu cyo kunanira. Natangajwe n'uyu mubyeyi, yarantangaje numva birarenze, numva ndatangaye umutima wanje, hazabaho mbitekereza kame numva ishavu rirantuye. Bwana asifiwe. Jewe hari umwana wa mukuru wanje uba hanze, niwe nimba ngo yamubereye marene n'inkaku, ngo amare kumubera marene. Buke yarambwira ati se nta kuntu no kohereza amafaranga yo gucuruza utekereza ibintu bibiri: kugufatira umwana ukamwigisha hariya kuri universite, cyangwa tugashaka ingene twagushakira umutahe ugacuruza. Ndamubwira ngo zose ni byiza, ariko cyane cyane akarusho nuko mwumfatira umwana. Bwana asifiwe. Arambwira ati nimugende mufukame musenge. Mugende mufukame musenge, naje ngiye gusaba. Aragenda asaba uwo mukunzi mwiza, ngo amare kumusaba ntiyamugoye, ngo buke aratubwira ngo zakunze. Numva ndanezerewe, titwosubira mu bigwe ngo twabaye gutya byabaye gutya. Uriya mwana yabivuze. Ariko kandi icyo tuzi
tuzi koko yadufashije. Ubu nyene dushima turashimira Dr. Faraje. Iyo ari yumve ko twashimye, iyo ari amenye kuko imitima yacu yuzuye umunezero n'ibyishimo kubera ibintu yadukoreye. Yadukoreye ibintu byinshi, yaraduteturuye, yaduteye iteka tutobona uko tuvuga. Iyo umuntu abitekereje uza wumva ari binini, ukumva ari bigari mu mutima wawe, ugatekereza ingene wo birambura, ukabona ntako wabona ushima. Ariko ahari aho yicaye amenye gusa kuko twashimye kandi twanezerewe. Bwana sifiwe. Amen. Ahari urugo rwiwe Imana yo mu ijuru iri izireba hihishe, iri izizunguruka umuntu wese ukutungana hano, uko buri muntu wese afite intekerezo ziwe, afite uko yatekereza, ariko Imana izi umutima wa buri muntu wese. Igende hariya hazazunguruka ziriya ntekerezo yakoresheje, Imana yo mu ijuru igende igasanire iriya vizo yiwe yatekerejemo, akavuga ngo afashe imfubyi. Bwana sifiwe. Habe ugiye no gutekereza bazavuga ngo idini, n'igitabo niko kivuga ngo idini ngo Imana yishimira ngo nirebe imfubyi n'abapfakazi. None gatwebwe yaradusuye, yasuye abapfakazi, yasuye imfubyi. Bene data, nukuri ndamushimiye ahari n'umugabo wiwe n'abana biwe, yumve ko twashimye, yumve ko twanezerewe, yumve ko twishimye. Imana yo mu ijuru izumuzunguruka imbere n'inyuma, izimugirira neza kuriya yagize, izozigumukigira. Ubundi tunamushimira tumubwira ngo n'abandi baracyahari, izindi ngorwa ziracyahari, nazo uzobona uko azifasha, azazifasha nyine. Bene data, turashimye, turatamze, turasesa imbere y'Imana n'imbere yanyu. Imana yo mu ijuru bampera umugisha. Shimiye nabe bene data bose batwitavye. Imana yo mu ijuru bampera umugisha. Amen. Hari umufilozofu umwe yitwa Alan Bloom w'umunyamerika yaravuze ngo education is the movement from darkness to light. Uburezi ni inzira ikukura mu mwijima ikuganisha mu muco. So uwo muco rero ni ukumenya. Umwanzi wa mbere w'umuntu ntabwo ari Satani, ahubwo ni ukutamenya. So natwe rero kuba Dr. Grace Faraja yaraje kudufasha kugira ngo twige tumenye, dusubiye kubiha agaciro. Imana imumugisha cyane. Amen. 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 Ndashaka kubapartaja bukeya tubone kwiyegereza umubyeyi wacu, bashiki bacu cyane mbabwira hejuru yo kumenya. Abantu benshi bazi yuko ubukene ari ukubura ifaranga, ari ukubura ibikenewe, ariko kandi ubukene si ukubura amafaranga. Ubukene ni ukubura ubumenyi. Ubukene, hari abasore benshi dufite hano muri Afurika, cyane impunzi z'abakongomani, batinya hazaza kandi ubusaza butaraza, bakagira ubukene bw'ibyiringiro, ntibabone ejo hazaza. Ariko kandi ndabakangurira abashiki bacu mubashe kurwanya ubwo bukene. Ubukene, hari ubukene butatu muri iyi si bukomeye cyane. Ubukene bwa mbere ni ubukene bwo mu mwuka, ni ukubura Imana. Kubura Imana nibwo bukene bwa mbere. Hari umwanditsi wabyanditse ngo ubukene ni ukubura Imana n'ubwenge, ni ukubura Imana n'inama, bigatuma ubura ubwenge n'ubwigenge, ugahora mu bwigunge. So mu gihe udafite Imana uba uri umukene. Ubwo bukene icyambere kibugaragaza, uja kuryama ukabura amahoro mu mutima, uja kuryama ukabura umunezero. Hari abantu bagira amamodoka n'amazu menshi, ariko kubera ko badafite Imana mu buzima bwabo ni abakene. Ubwo ni ubukene bwa mbere. Ubukene bwa kabiri ni ubukene bwo mu musha cyangwa se muri ame. Harimo kutiga. Hari abasore benshi barumuna bacu n'abakuru bacu tuzi batize, bafite ubukene bwo mu mutima. So kugira ngo urwanye ubwo bukene, ukwiriye gusoma ibitabo, ukwiriye kugira inshuti nziza ziko-influencinga uburyo utekereza, kuko abanyabwenge baravuze ngo tell me your friends, I will tell you who you are. Mbwira inshuti zawe ndakubwira uri we. Nugira inshuti nziza uzaba mwiza, ariko nugira inshuti mbi nawe uzaba mubi. So bashiki bacu turabahamagarira ngo mugire inshuti nziza. Ubukene bwa nyuma nihuse ni ubukene bw'ibifatika. Turashaka ko muzaba aba millionaire, muzagira ifaranga nyinshi ku buryo namwe muzafasha
abana banyu, kuko abanyafurika ni benshi bafite ubukene kandi bakeneye ifaranga kugira ngo bagende ku ishuri nk'ibyo Dr. Grace Faraja yakora. So mu magambo makeya nibyo, turamushimiye cyane. Nk'uko mubizi Kongo ni igihugu kirimo ubutunzi bwinshi, ariko kandi mu rundi ruhande ni igihugu kirimo ubukene bwinshi cyane. So twebwe rero twabonye iyi opportunity ivuye kuri marayika w'Imana uri muri Amerika, Dr. Grace, tugerageze kuyikoresha ku buryo bya bibazo biri iwacu tuzabishakira umuti, ni jewe nawe nta wundi uhari. So tudatinze reka twiyegereze. Twese ni ukubashimira, twashimira mwebwe, dushimira abana, dushimira n'umuterankunga mukuru. Ikindi kandi ahubwo njye niyumviraga ko mwavuze ko abana batatuzi ntibazi ababyeyi, bazi ababyeyi basize imuhira, bazi ababyeyi bari ko babafasha uyu munsi, ariko ntibazi abandi babyeyi bo mu miryango baje basanga. Niyo mpamvu yatumye tuza kugira ngo batubone. Sinzi porogaramu ziri inyuma uko zimeze, ariko byari kuba byiza nuko twari guhaguruka tugahagurutsa n'abana bacu bakatubona, ejo tukazahurira nabo mu nzira, bakavuga ati uyu ni umubyeyi wanjye, iyi ni famiye, mukamenya kuko hano muhafite famiye. Mu magambo magufi turashaka kubashimira, turabashimira mwebwe mu representa irishira hamwe. Ayo mashimwe turi ko dutanga, turizera ko kamera iraha karashika, ibindi tutavuga namwe muzabituvugira. Turashimira abana bacu, mwagerageje kwitwara neza. Aho mwigaga hari imuhira mwahigaga muri benshi, nubwo bafasha abana batishoboye, ariko murabizi kuko hari indi kiritere bagenderaho ngo umwana waronse amanota meza. Turabashimiye ko mwaronse amanota meza, mwitwaye neza. Uwitwaye neza mu ishuri uzuronka amanota meza. Kuriya mwitwaye mwiga segonderi, ariko muzakomeza kwitwara nahangaha mugeze. Hano mu gisagara ho hari ibintu byinshi bizabishuka abana bakaja muri byinshi, ariko turizera kuko uko mwitwaye kuva mbere n'ubundi ariko muzakomeza kwitwara mukaba intangarugero. Mwatangije muvuga ngo ni byiza ko muziga mukazaba intangarugero. Akarorero ni mukarebere kuri uyu nguyu ubafite uyu munsi, uyu hawe ugira icyo abafasha. Mwese mwige mufite intego yo kuzaba nkawe, yo kuzafasha abandi nkawe. Rero tukaba tubashimiye ku myitwarire myiza mwagize kugera mugeze kuri iyi ntambwe mugezemo. Murakoze cyane. Hari usigaye tabaye represent tawe bandi baho mugisha ko ndanga ko tubajanira nako kumwe n'idata yaravuze. Reka mbere yuko dukora icyo gikorwa cy'ababyeyi dusabe undi muntu userukira les invités utari mu babyeyi n'abana nawe washikiriza ijambo. Turabona kugira iyo representativité bimwe agenda afasha. Rero cyane ndashimiye abamugira icyizere kuko asanzwe ari umwizigiro. Ikindi ndashimiye n'aba bakobwa bashoboye gufashwa, ariko ikintu nshimira cyane ndashimira umuntu abafasha Dr. Faraja, kuko burya mwebwe muva hariya mu gihugu mwagiye mubona agakiza, murakizwa mugabo cyane bihe ku bavyeyi bako mwararezwe muregwa neza, muregwa n'abavyeyi babigisha indangagaciro z'umukristo. Ariko twebwe bamwe bamwe gusanga baga bamenya Imana bakuze, bigatuma iyo umuntu yakuriye mu matamu gakiza ari gusanga amenga ibintu by'ubuzima akwiye kubaho yibako, uko system ikwiri n'iyisi ni kwibivuga. Umuntu akwiye gukora kirondera ibyo mutunga umenga abandi ntimuraba, ariko ijambo ry'Imana iyo umuntu ayisesanguye asanga umuntu ahubwo ariho kubw'abandi, turiho kubw'abandi. Rero ndashimiye Faraja kuna ariko arashira mu ngiro ijambo ry'Imana rivuga, kuko ariho kubw'abandi. Rero bigeme iki kintu novuga ko
dushiye ku ntego nziza. Iminsi tumaze iminsi tugenda na pasiteri, ndabona abantu bari hakurya y'umurenge basanga umuntu agiye gusora umwana wiwe, uwo ni imfura yanje, mugana wakiri umusoro, bikagutangaza kuko yarongoye akiri muto. Rero ugasanga abana b'abakobwa, icyo nabonye nuko benshi barongorwa bakiri bato. Rero ndashimiye yuko abana b'abakobwa bakwiye kwiga. Simvuze ko kurongorwa ari bibi, ariko umuntu arongorwa kandi mu kwiga birashoboka, kuko kugira ngo wice umaze naho twisunga ijambo ry'Imana birasaba yuko n'ubwenge mwize mu mashure gukora kugira ngo mushike aho Imana yifuza ko mushika. Rero bakobwa bacu, bakobwa twamenyanye, bakobwa bahaya hakurya ko turavukana, rero mukomeze. Faraja ariko arashira mu ngiro cijambo ry'Imana rivuga ko Yesu yabwiye intumwa ati muheri Yerusalemu muvuga ubutumwa bwiza gushaka ku mpera y'isi. Cyane twamwifuje yuko ibikorwa ariko arakora yahereye Yerusalemu havuka, azabikomeze agende ku mpera y'isi. Ikindi Rwanda bibona ndi ngaha niko biranyigisha, ndiko ndiga kugira ngo natwe twifuza yuko twobe mugisha abandi hamwe n'Imana bizoshoboka. Rero mutera imbere, namwe muri ingemwe muriko murategwa kugira ngo ivyo babakoreye atuma Imana ibwira Aburahamu ngo sohoka nkwereke inyenyeri, kwa kugira ngo nata mwana yarafise ico gihe abone inyenyeri, Imana imushimwe aba bana mu mutwe, kuko yabona ko muri mutwe atabariyo, ikamusohora kugira ngo agire ubwonko bwagutse kuko nyene afise abana bangana n'inyenyeri akabibamo. Rero namwe mwagura imitwe yanyu mubone ko muzogera kure, nta bariyeri n'imwe ishobora kubabuza. Mwagura imitima yanyu kugira ngo Imana ishimwe amaproje menshi kandi yongere iya finance, kuko Imana ya finance ntabwo ari twebwe. Burya gitwa tugura amalaptop cy'amadonate mubona ngaha, uravuga caracteristique abantu babyize ngaha, nko hari mwene data imbere, uraraba rame, rame nini ifise capacity ingana gute, ifise capacity nini ya ushiramo byinshi, ukora ibyo ushaka byinshi. Rero mwagura imitwe yanyu kuremwe bitari byo mushimwo iby'Imana ishaka. Rero turashimiye African Girls Hope Foundation abarepresenta ngaha, arimo pastor ko nabivuze, turabashimiye kubwitange bwanyu, turabashimiye kubona mwiyumvike gikorwa, ariko cyane cyane turashimiye Dr. Faraja abafasha. Imana imuhe umugisha, murakoze. Turasa n'abageze ku musozo kugira ngo tuje mu yindi faze. Reka tugire gusubira abantu, tubwire reka Desire hano, Desire iyo ngiyo bagukura amaroze hano kugira ngo tubereke ababyeyi hariho hano. Kadusabe Karebu aze hano, sabe mwene data uvuye hano kuvuga aze, mama Pasinaze, abaserukiye abo nibo namenye, abaserukiye aba bandi nabo ni bazi kugira ngo kwere cha utukufu na heshima kwa ajili yangu mimi na wewe, kwa ajili yangu mimi na wewe. Bwana alikuja duniani akacha utukufu na
vigumu kuogopa. Lengo lake lilikuwa kutuunganisha na Mungu. Bwana Yesu alibebwa machinjoni kama kondoo. Ingawaje vilikuwa vigumu kuogopa, lengo lake lilikuwa kutuunganisha na Mungu. Bwana Yesu alibebwa machinjoni kama kondoo. Ingawaje vilikuwa vigumu kuogopa, lengo lake lilikuwa kutuunganisha na Mungu. Msalabani Mwokozi wetu alilia, Eloi, 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 sabakthani. Baba yangu, Baba wewe niacha. Msalabani Mwokozi wetu alilia, Eloi, Baba yangu, kwa nini umeniacha? Msalabani. Ati bikorera ni Bujumbura ari akantu twateguye mu Cyongereza hano mwene datagiye gusoma ko gushimira Grace murigo abanyeshuri bavuze n'abavyeyi bavuze, ariko twagira akantu gatoya ko gushimira timu ikorana na Grace abari hano. Rero reka mwene data akavuge ko namwe mukumve tunatanga n'amarekomandasiyo y'icyo twifuza gukorwa kugira ngo abe amenyekana. Thank you so much, Pastor. Yeah. Good morning, everyone. Morning. Well, my name is Bukuru Daniel. On behalf of our team here in Burundi, we want to say a big thank you to you all supporters of African Girls Hope Foundation. We are working with refugees, girls and orphans, young people who have suffered so much. Many have lost their homes, their parents, and sometimes even their hope. But because of your support, they are smiling again. They are going to school, they are dreaming again. Education is not just about books and exams. It gives confidence, it brings healing, and it helps these girls rewrite their stories. Now they are not just receiving knowledge, they are learning to believe in themselves. You gave them the chance to go to school, you gave uniforms, school materials, support, and love, and now these girls are growing strong. As Nelson Mandela said, education is the most powerful weapon we can use to change the world. Thank you for giving these girls that weapon. We also want to share that the need is growing every day. Many Congolese people are fleeing from war and violence in the Democratic Republic of Congo. They are crossing into Burundi without nothing but fear and pain. The number of refugee girls in need of help is increasing quickly, and we need to stand with them now more than ever. We want to give special thanks to Dr. Grace Faraja
who has shown us what it means to be a true leader, a woman of love, vision, and action. Thank you, Dr. Grace Faraja, for everything you do. And to all your team, volunteers and donors and friends around the world, thank you. You are not only helping these girls to go to school, you are helping them build a better future. We are proud to serve these girls and work with them on their journey of hope, and we promise to continue doing our part to support them every day. Thank you. May God bless you so much. ndatangiye urubanza ntuzumenye uko ruza kugenda nta forume rwari rufite ariko ndashima Imana. Imana ishimwe. Gusoza nanje ni amarekomandasiyo tanga ku bana ndetse no ku babyeyi. Rekomandasiyo ya mbere y'abana benshi babivuze, mubwire umwete wo kwiga kuko mundasubiyemwo mwaka wa mbere biba byamugoye, birashobora ko abantu bo kwihangana bagasaba bagafasha, ariko ni amakarari kugira ngo utsindwe twihangane dusubire tubone uburyo bwo gusubira kugufasha. Kuvuga ngo nta yindi shwa mufite ni ugukora ku manywa na nijoro kugira ngo mu benefise iyo burse kandi mushimishe n'abayitanga kuko mwerekana imbuto nziza. Murantahura abana banyu, mubwire amakuraje, mwige, mwimete ojuru, mukore ijoro n'umurango kugira ngo tubone le fruit zibiva muri etide yanyu. Bitere kuraje abadushigikira kugira ngo mubone sponsors cyangwa se ibibafasha. Ikindi cya kabiri tubahanura no kuba mu kigo atampre igihe muri mu ishuri, ni mube mu kigo, mureke kuja hirya no hino mu mihana. Sinzi ko mwumva mvuze, mube mu kigo, muva mu kigo igihe habaye vacances, kandi vacances yibaye turabimenya twe tukamenya naho mugiye kwikorera ko nitwe tubajejwe ubuzima bwanyu uko mukora. Ya gatatu ni ukwiha Imana kuko ntacyo mushobora mudafite Imana. Abaja inama Imana irabasanga, musenga Imana, Imana yabaciriye inzira ikabaheza iyi buruse, muhore muyishima, izabugurira n'indi miryango yari yugaye imbere yayo. Murabona ko twatangiye ibikorwa mengo siho biri, ariko iyi deja uniforme kirabahumura amaso kuko muri aba beneficiaire ba African Girls Health Foundation kandi mutari mubibereye, mutari na muzwi. Kini kibahumura biento muzabona ama ordinateur yanyu portatif yo gukoresha kuko tukurabisengera Imana kandi vuba Imana izabikora. Komera Imana amashi kuko turizera kuko dutera tuje imbere. Dushaka ko mujana n'igihe, no serema kwiga n'ikaramu ariko no kumenya ibigezweho bijanye n'igihe ayisigeze. Habeho kwiyagura kuko ko turategura urunganwe ejo rw'abana b'abanyamurenge bazoba hari abakadere mu bintu bitandukanye kuko Karebu yavuze twebwe ko turasaza, ariko iyi new generation iri inyuma turayisaba gushiramo imbaraga kugira ngo bazahindura isi aho tutabashije kugera. Mwumve iryo shaka ko murigira. Iyo ni impanuro nshaka kubabwira, kandi ntiyakagira ikintu na kimwe mwiyumvira gukora kijanye na hariya mu ishuri cyangwa se byabagoye bijanye n'ishuri, muraza aho mubicisha. Coordination murayizi ko mungana muri 8, uri mu mutwe ni Justine nawe akampa raporo, nanje ibyo nshoboye nkabikora, ibyo ndashoboye ngatanga raporo aho bija. Dufite coordination nziza kandi dukorana muri mu bikorwa bidasanzwe byiza, turakominikana neza cyane. Imana ibahumugishe. Cyo ntangaho nka
k'impanuro cyangwa se nosaba ababyeyi, murabona bano bana bavuye ruguru nta bantu bazi, uyu munsi niho bababonye. Ifare ko dukorana naje mumbaza amakuru abana baba bameze gute, nefisi takindi mbasaba bana baba bameze gute, cyangwa namwe mubwira amanimero yabo mubabaze, kuko bien baragwara nafa pase nyina w'urwehera rwaye malariya da telefona mu ijoro, bari baje mu rugo kumbaza amakuru mvuye Nairobi, turafungura ariko afatirwa muhira, baramujyamika tumuha imiti, barataha asa n'uwakize. Ngeze muhira ndabwira ngo nibamujane kwa muganga, ngo yamuha imiti, amera nabi mu ijoro, bamujanye mu ijoro mu bitaro. Ayo makuru yose imiryango kenshi ndi mubimenya, jewe ndabimenya mpakurikirana ikintu n'ikindi. Rero turashima Imana yamukijije, ariko kandi ifo kuba informe famille, mube informe ko ari byo tutoshobora, nta budget ihari y'ibyo, kandi amafaranga yacu uko akora aza rimwe trimestre, aza mu gihembwe, iko ni mu gihembwe, ni ukuvuga igihembwe cyose kiraza une fois, tukariha logement, tukariha restauration, tukariha frais académiques. Ni ukuvuga ngo igihembwe barimwo amafaranga nayo bahariye rimwe tayandi, ni ukuvuga ngo na argent de poche ababyeyi mutababaye hafi, ibibagoye barantelefona n'abanafite nkayabaha, ugwaye ndakora mu yanje sa association ndayo mfite nta budget tugira hano, je budget iva hano, kandi ivaho ari ikintu cyakoretse kitakoretse, nta mafaranga turoka ku ruhande, koresha yanje giti cyane kugira ngo sauver la situation iba yabaye. Sinzi ko mwumva icyo mvuze, kagira ngo la famille restreinte y'abano bana ntimwumve ko mwabashize mu maboko y'Imana. Imana ni itaziranye, ariko umuntu arashobora kunanirwa, kandi ibyo bajejwe ni ishuri n'uburaro no kurya. Aparesa inyuma yaho kuja mu mavakansi, kubarira amatike, gushaka ibyangombwa, kumenya uko baba hano avec un ordre, si ibyacu twebwe association, ni ibyanyu la famille. Sinzi ko mwumva icyo mvuze. Hari uwo bigeze gufatana muri vire, kandi ni wewe kandi baramufashe hano muri vire, ndi mu nama mu ishengero ko madizitere barantelefona ati nyina w'urugo baramujana. Umva nta wundi mbere flex izayo bwa mbere ni jewe, kuko nije muvyeyi wa bugufi. Ndavuga ati ndi mu nama, ni muhamagare undi muntu wo buri hafi, ariko herezema n'umwana wabaye mu mujyi arabacanga, nyina munyikunda abacanganya, baramurekura arataha. Kandi yarafite ibyangombwa, ariko asohoka mu kigo aravyiba bigabisiga mu noneho kujya abantu b'iwacu ari mu isoko hariya muri vire kuri Sojemarite, atangira kuvuga numva vuze ikinyamurenge, baramugenda arahinduye avuze igiswahili, nanone bumva sumurundi, arukundi y'abatekinise nyine tubona arakize. Icyo ko ndabivuga kugira ngo mube informe ababyeyi, mukurikirana abana nubwo bari mu kigo, ariko n'abana b'umuryango mubakurikire, mumenye ko bagwaye, mumenye ko bakomeye, mumenye izo bakeneye. Amen, amen. Kubera ko umwaka ushize aba bari bataramenya sero ko ibintu bikora, bataramenya ko hantu bikora, bari bazi ko ibintu byose ari jewe babibaza. Kuko baje kuja muri vacances bakazi banje bakambwa tsuja muri vacances tervi, dukeneye uburyo bungana gutya, cyangwa dukeneye guhinduza cyangwa bitwara uburyo bwishi. Nafa passe umwaka ushize abangaba narabibakoreye amahera yanje, kandi atari make, kandi $50 z'inengo, amahera yanje atavuye muri association, ariko biravuna. Sinzi ko mwumva icyo mvuze, ni byiza gufasha ubifite, ariko biravuna. Kagira ngo mudufashe nk'ababyeyi, mube hafi y'abano bana. Murabona uyu mwana nyina w'umwami, vuba ndashaka bene wabo ba bugufi, ndabashaka mbahuze nabo, kuko murabona n'umwana wagize ikomere kinini, yarabuze muzeyi, kandi amubura muri iriya ntambara bigoye, baguterwa ku munsi, aba frustre mu buryo budasanzwe, no kuza yaje bigoye. Rero kubona abandi n'uyu munsi yabuze umurepresenta, nabyo iri mu bintu bamuteye
bizakomera ariko nabonye uriya mushiki wacu kera yamwegereye ariko n'abadahubwo bari hano zashaka ukuntu mukonekita kugira ngo abone affection familiale kuko irakenewe kuko iyo umuntu afite affection familiale imukura muri nyakamwe kwigunga akumva ko nawe ari kumwe n'abandi bagira ngo mudufashe ababyeyi icyo kintu uzodufasha kubana no gukora kandi abana n'abanyu bageze ikosa muracabahanura kimwe nuko naje bahanura sibyo nubwo bakuze bari muri gise baracafite intege nke ariko mu bahanure mumenye icyo bareka icyo badakwiye kureka Yesu abaho umugisha nibyo nizo nashaka gushima Imana ibagirira neza tugeze mu mwanya mwiza ndasaba yiti mu mwebwe ndi muri abashitsi mugende hari inyuma abereka ibikorwa muserve bana bantu bose barike mwebwe tujya nyuma twebwe team mugende mwarurira abantu hariya mubazanire indya dane ni fanta mu saving dufungure nitumara turabona gusenga dusoza reka dusengera indya uhoraho Mana yacu turagushimiye ku gikorwa cyiza waduhaye asandi ku mwanya mwiza udasanzwe tugiranye n'abano bana hamwe n'ababyeyi iyi siyanse ya mbere dukoze ivuyemo umusaruro mwiza wo kwegerana tugiye gusangira icyo waduhejagije ibifungurwa cyangwa ifanta icyo umwe wese agiye kwakira ugiha umugisha kandi abantu bagiha umutima ushima kuruta kugihinda kuko nicyo wadushoboje kugira ngo dusangire urakoze turagushimiye mu izina rya Kristo bisenze amen bon appétit ni mwumve ko muri hano kandi mutwihanganire birasa naho byatinze ariko ndakundi mwanya niko wari umeze
Bwana Yesu alibebwa machinjoni kama kondoo. Ingawaje vilikuwa vigumu kuogopa, lengo lake lilikuwa kutuunganisha na Mungu. Bwana Yesu alibebwa machinjoni kama kondoo. Ingawaje vilikuwa vigumu kuogopa, lengo lake lilikuwa kutuunganisha na Mungu. Msalabani Mwokozi wetu alilia, Eloi, 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 sabakitani. Baba yangu, Baba wewe niacha. Msalabani Mwokozi wetu alilia, Eloi, Baba yangu, kwa nini umeniacha? Msalabani Mwokozi wetu alilia, Eloi, 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 lama sabakitani. Baba yangu, kwa nini umeniacha? Baba yangu, kwa nini umeniacha? Baba we, Baba yangu, kwa nini Mwokozi wetu alilia, Eloi, 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 lama sabakitani. Baba yangu, kwa nini umeniacha? Mwana kondoo alibebwa machinjoni kama kondoo. Ingawaje vilikuwa vigumu kuogopa, lengo lake lilikuwa kutuunganisha na Mungu. Bwana Yesu aliomba akisema, ikiwezekana Baba, kikombe hiki kinipite. Alipokwisha kusema hayo, akageuka akasema, isiwe kama mimi nipendavyo, bali iwe kama wewe Baba upendavyo. Akasema, isiwe kama mimi nipendavyo, bali iwe kama wewe Baba upendavyo. Akasema, isiwe kama mimi nipendavyo, bali iwe kama wewe Baba upendavyo. Yesu akasema, yote yamekwisha. Yesu akasema kwamba yote yamekwisha. Yesu akasema kwamba yote yamekwisha. Haleluya, haleluya we. Yesu yamesheshe Satani, urufu we na kuzimu we. Amen. Yewe Yesu we,
ne faridime sokele mbanda. Mana warakoze we, mana warakoze, mana warakoze, mana we. Utagiza mu izina rya Yesu, mana dusabiye abera bose abahari, abafite indwara bakize, kuko amaraso yawe ni igitonyanga cy'umuti kuri twebwe mana. Uwo amaraso yawe ageraho abashe gukirana. Bine la sefari bine kanda la sefari. Mana warakoze, mana mana we. Aiwe we. Tiwa! Kambo no veri milita la sokitanda la buendo wewe. Aiwe, mami we. Kandi biafi bene tata we. Inuma za hozi ya kukuza kumba we. Zira kukuza kumba we. Zaririmbi indirimbo ya Mose we. Daudi wese woiririmba we. Ariko mingerayo nzayiririmba we. Ariko mingerayo nzayiririmba we. Lakidubenti ayiririmze. Namasabonti ayiririmze we. Ariko mingerayo nzayiririmba we. Ariko mingerayo nzayiririmba.